En nombre de Tata y de Hijo y de Espíritu Santo. Amén. Señor sea convosco. Romana láganos confessanos picanan, vamos por celebrar de maneira digna o mistério non sagrado de nossa fé. Mita confessar a Deus Todo-Poderoso, diante de tu aqui presente, como a peca tanto, a pensamento e palavra, a lo que me arrasia queda sem raça, pa mi culpa, pa mi gran culpa, pesei-me te roga la Virgen Maria, tur ángel e santa, e vosso mi romana, e reza pa mi, a Senhor nos Deus. Para Deus Todo-Poderoso, por mostrar-nos sua misericórdia, perdonar-nos pecados e riba-nos na vida eterna. Amém. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Haga-nos reza. Senhor nos Deus, vai na San Maximiliano Maria Colbe, sacerdote e mártir, com amor apostólico para a Virgem Imaculada, com zelo para a salvação de gente e com amor para seu prójimo, concede-nos abundantemente para sua intercessão, para servir gente sem cansa, a glória de bom nome, a nós também para igual na voiu de den morto. Sa que nos está pedindo, por meio de Jesucristo, voiu nosso Senhor, que como Dios está viva y reina cubo de unidad de Espíritu Santo, dentro siglo de siglo. Amén. Lectura voor de boekje de profeta Ezequiel. Señor, avísame, abo gente, escucha lo que me te avisaba. No sea rebelde manera el pueblo aquí. Abre la boca y come lo que me te donaba. Mira mira un man con un rol sale de mi dirección. El man abre el rol para mí. Tur dos bandas tabatayen escrevi com quejo e lamento de dolor. Estem a continuar. Gente, come o rol que bota mira aqui bodilante. Kababay papia ku israelita nang. Minha abre mi boca e ela donami o rol pa come. Él avisa, come suficiente de gente, la curva absorba el rol aquí. Mia come el rol, etabata smak dushi manera honing. Después él avisami, gente, vai cerca el pueblo de Israel. Hiba mi palabra ng panang. Palabra de Dios. El refrán de Salmo ta, esta dushi y sabor de bo promesa. Esta dushi es sabor de bo promesa. Mita goza e caminda de bo juicio nang. Manera tu sorto de riqueza. Bo juicio nang tami delicia, nang tami consejero. Esta dushi es sabor de bo promesa. Lei for de bo boca valmi más con 1000 placa de oro y plata. Esta dushi es sabor de bo promesa, mas cujonen de mi boca. Esta dushi es sabor de bo promesa.
bo juicio nang pa semper mi tesoro, ta alegra mi corazón. Mi tahabre mi boca hancho, golos pa bo mandato nang. Esta dulce es sabor di bo promesa. Aleluya, 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 aleluya. Laga el mensaje tocante Cristo permanece cultur su riqueza de vosso corazón. Llama Dios tata danki pa medio di Cristo. Aleluya, 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 Señor sea con vos. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a vos, Señor. En el tiempo allá, discípulos acerca a Jesús y avisé, ¿quién está más importante en el reino del cielo? Jesús llama a un muchacho chiquito, poneme para mí medinan y visa, te asegura vos, si vos no cambia, virá manera mucha, vos lo no podrenta reino del cielo. Es un que está humilde de manera de mucha aquí, es un de más importante del reino de Dios. Y es un que recibió mucha asina en mi nombre, la recibí mi mes. Per curapa vos no trata ningún día chiquito nan aquí con menosprecio. Un cosmi por visaboso, e ángel nan que está encargado con nan, está en presencia limitata del cielo. ¿Qué cosa vuestra opinión tocante lo siguiente? Supone que un carné de un doño tiene 100 carné. Supone que un carné de un doño di 100 carné perde caminda, e doño lo no laga otro 99 carné nan cero, aí vai busca e son perdi. Te assicura vosso, está mais contento que es un ei, ora e haie, que está con 99 carné nan que no ha perde caminda. Es cosa sina, volontà di vosso Tato den cielo ta, a ninguém dia chiquito não aqui não vai perder. Palavra do Senhor. Gloria a vos, Señor. Nella vostra tenda romana noi sta commemorare San Maximiliano Kolbe, Maximiliano Maria Kolbe, un sacerdote franciscano. La studia a Roma, sacerdote de mi país, la vai comisión na Japón, y na mi país también la funda un convento, donde tabata superior. El tempo el convento tabata es un de más grandi del mundo. Convento tabatín 700 miembros, 700 religiosos. Ese tabata un pueblo, entero un pueblo tabata un convento, prácticamente. Allá San Maximiliano alanta una emisora de radio que tabata alcanza territorio de gente Polonia. También alanta una imprenta para promover bukinan religioso, corantnan religioso, y tur tabata concentra riba a María Inmaculada. Ella, siendo estudiante en Roma, ella presencia una manifestación de
masonan a drenta riba plaza di San Pedro, cupan cartanan, blasfemando Dios, entre otro, tabatin imagenan di San Miguel Arcángel, pero al revés. Pues, San Miguel tabata abajo y demonio tabata arriba, trapando arriba San Miguel. Nan tabata grita el lema nan ko pronto nan lo caba con iglesia, nan lo destruye iglesia. Dia San Maximiliano mirando manifestación, dia junto con 3 otros seminaristas nan alanta una organización que se llama Milicia de Inmaculada. Era caballero de Inmaculada, María Inmaculada. Y no es aquí la dedica su vida a Mamá María, para Mamá María defender iglesia, defender pueblo de Dios, y amenaza aquí. Por cierto, es aquí tabata coincidí con la primera aparición de la Virgen de Fátima. Ahora nos está conmemorando el día de morto de San Maximiliano, un morto muy cruel, una agonía que dura 17 días. Sobre el día 29 de julio, la queda será junto con otros 9 prisioneros en un búnker. Y día 14 de agosto, han abri el búnker. Durante todo el periodo aquí, de 29 de julio, el día de hoy, 10 prisioneros aquí, queda será allá sin agua y sin comida. Pues ahora, día 14, han abri el búnker. Turta estava morto menos San Maximiliano, e estava na vida ainda. Nado un angua con un veneno para acabar matar. Después nana queima su culpa en forno de Auschwitz, de campo de concentración. Shinichi sirve como un abono, como un mest para Kunukunan. Día 29 de julio, Alemania escoge 10 prisioneros en lugar de uno que escapa por el campo de concentración. Para Hinkanan na morto aquí de Hamburg. Y el rey allá escoge 10, pues, vecina de Maximiliano, Francisco. Ella comienza a llorar. Ella comienza a llorar, empieza a ver aquí que lo pasa con mi esposa y con mi hija. Ahora ella, pues, manera, los atende San Maximiliano a salir fuera del rey. Y eso aquí estaba un acto heroico de salir fuera del rey. Para sobre en el campo de concentración cualquier movimiento que estaba contrario a la orden de alemán estaba morto. Si un prisionero sale fuera del rey, no dispara, no tira de viaje. Pues para salir ya está un acto heroico acaba. Solamente la sale fuera del rey, pero la va cerca es alemana. Estaba en varios alemanes que estaba ejecutar sentencia aquí. Ahora el alemán grita buscando un traductor. Y la grita, Kiko, el porco polaco aquí quiere de mí. Así no, él grita, Kiko, el porco polaco aquí quiere de mí. Pero Maximiliano contestó en alemán. San Maximiliano estaba a conocer el idioma alemán. Él avisa,
mi que vai mori, pai prisioneiro aqui, na mostra Cusumán, Francisco. E sucedeu um silêncio, estava tanto Francisco como um outro prisioneiro a descrever o momento. Na tabisa com cada segundo, estava um silêncio que estava parecendo uma eternidade. Que com sucede agora. E sucede algo surpreendente. O alemão que sempre estava dirigindo mes na prisioneira com a palavra porco, of, eventualmente abo. E de maneira ela dirige isso mesmo na São Maximiliano, no princípio, verdade? Que é porco polaco aqui quer de mim. Agora Maximiliano avisa-me que morre para o prisioneiro aqui. Depois de rato de silêncio, o alemão avisa: Senhor, para que você hace isso? E tu, prisioneiro, naquela maneira, surpreendi enormemente com um alemão, com o assassino vulgar por a assassina. Ela chama Maximiliano Senhor. Senhor, para que você hace isso? E agora Maximiliano avisa: para sobra tem esposa e una. Quem de botar? A alemã apontou. Ela segue com a fórmula respetuosa. Senhor, quem de botar? Agora Maximiliano avisa: a mim está sacerdote católico. Agora a alemã avisa: tá bom, tu me. Assim toma Maximiliano no lugar de Francisco. Se estava em momento de 14 de agosto, não, 19 de julho, quando ora na 30 no bunker de Hamburgo. Bom, pues uma persona heroico realmente, mártir de amor. Normalmente mártir não está dando uma vida para Jesus, para fé. Maximiliano está dando uma vida para outra gente, uma vida de amor para outra gente, para uma pessoa que estava a desconhecer completamente. Pues não me ter visa que está inspira nós para nos dar uma vida para outro. Para nos dar uma vida para outro, gota a gota, gota a gota. Cada dia vou por dar uma vida para vou casar. Cada dia vou por dar uma vida para vou maior não grande. Cada dia vou por dar uma vida para vou yunan, para vou vizinha talvez humilde. Gota a gota, duna de bo para outro. Maximiliano ha sido um acto heroico, verdade? Pero esta inspira-nos para nos fazer ter-nos vida largo diariamente. Esta visa também com Francisco, Hamburgo, a queda salva, de Maximiliano, a alcançar uma idade alta, 28 anos. Sua esposa morreu muito por mim. Assim que Francisco volve a casa com outro, assim que estava com duas esposas, não uma só. Ela goza de vida golos, bambisa. San Maximiliano a dar regalo aqui. Maneira ma conta bosso diferente outro ano, e estava tendo oportunidade de topar dos viagens com Francisco. Gente aqui com Maximiliano salva sua vida. Em duas oportunidades me porá topar com ele, me porá escutar de sua boca testemunho aqui de momento aqui de dia 29 de julho. Ora São Maximiliano vai no seu lugar. Mi paróquia natal também está de festa, festa patronal. A paróquia natal está a paróquia de São Maximiliano Kolbe. Háganos lanta para Romano. Háganos pedir, Senhor, ajuda-nos para a intercessão e mérito de São Maximiliano.